libreng operasyon para kareng ating clef ing yampang ning KDFI at reng kasanmetong aaguman. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Balawo sing misyon ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI amamye pag-asa at bayong timan para kareng kabalen. Kapamilatan ng libreng operasyon para kareng ating cleft lip at cleft palate. Inyang September 17, 2025, ganapan niya yung metong libreng operasyon kaya King Dr. Jesus A. Datu Medical Center King San Vicente, Bacolor. Kasan metong ning KDFI ing Love for Life Foundation ning Philippine American Physicians, Datu Angeles David Malyari Foundation Incorporated, Rotary Club of Mabalacat, Arellano University, Manila at ing lokal na gobyerno ning Bacolor. Kaya kareng serbisyong miyampang ing cleft operation, dental checkup, cleft consultation, speech therapy, libreng pamangan ang accommodation. Sinigurado ng KDFI ing zero balance billing inya alalang bayaran ni 5 reng pasyente. Darayo keti reng kabalentamo ibat pa king Samar, Mindoro, Zamboanga, Laguna, Batangas at aliwa pang probinsya. Malibat pa inyang 2008 maabot na laking migit 3,000 na pasyente reng aso pa ning KDFI kareng miyaya liwang sulok ning bansa. Metong nga kanong patunay iti na ustong abe-abe at misasan metong mas marakal pang timan ing mibalik kareng Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.